Zdravo i dobrodošli na moj kanal, dobrodošli na još jedno tarot otvaranje. I ovo će da bude dnevno tarot otvaranje sa nekim generalnim porukama za one koji treba da čuju te poruke. Znači ovo je kolektivno čitanje, možda neće rezonirati sa vašom situacijom. Pogledajte i prethodne dane, idite na playlistu i tu ćete naći dnevno tarot otvaranje i možete pogledati ako ste nešto od tih dana propustili. Naravno, ja ću koristiti dva tarot špila plus ovaj mali špil ovdje. Šta želi reći? Pa da krenemo. Šta je to što vi treba da znate trenutno? Ili što je ono što je vama važno trenutno? Ajde da vidimo. Zvijezda. Naravno, neka želja za ispunjenje želje koja je vama jako važna, završetak neke situacije. To je karta i ozdravljenja, uglavnom neke pozitivne promjene. Vidjet ćemo šta će uz ovu kartu da stigne. Da li to samo objašnjava ono što je vama važno, ono što je vama trenutno u mislima, ili je to u stvari nešto što će vam se ostvariti uskoro. Znači, konačno vam se i vjera vraća u neke stvari. Ili je to vaša želja da se nešto konačno vrati kako je bilo, da nešto se oporavi. Da li vi, da li veza, bilo šta, ali vi želite neke velike promjene, pogotovo ako prolazite kroz nekakve teške momente trenutno. I samom kartom uvijek je savjet, postoji svetlo na kraju tunela. Znači nešto lijepo vam stiže. I ja uvijek kažem za ovu kartu ozdravljenje. Ali ozdravljenje u svakom smislu. Kada se jednostavno ljepše, mnogo ljepše osjećate nego što ste na primjer bili u prethodnom periodu dok ste bili pod nekim stresom ili u nekim brigama. Dajdemo još karti vezano za ovu, zašto je zvijezda tu ili još informacija vezano za ovu kartu. Svijet opet još jedna velika arkana govori o nekom završetku. Znači, kako što sam rekla, vi imate tu želju da s nekim brigama i stresom završite, da dođete u taj neki oporavak. I taj oporavak dolazi u kojoj god se situaciji negativnoj situaciji nalazite, svijet govori završit ćete vi to. U ovom špilu ova osoba, ovaj anđeo ovdje drži ove štapove kao mađiončar. Znači, može konačno, ne samo ona, nego govore za vas, da ćete biti u situaciji da kao mađiončar možete da upravljate svojom ličnom energijom. Za neke je to možda jednostavno oporavak, treba vam oporavak da izađete iz nekih murnih vremena ili nešto vas tišti, nešto vam je u glavi, nešto vas tišti zbog neke situacije. Znači, snaga je u vama i vidim da su u ovom deku, u ovom špilu i koristili isti model, znači ista osoba je u pitanju. Uglavnom anđeli se, kako sam ja primijetila, drugačije slike i lica. Ovdje je zvijezda i svijet ista, znači jako važna poruka za neke od vas koji čekaju nekakve velike promjene. Govorim da su to neke velike promjene, ne mora da znači u smislu kao ogromnog nekog dobitka, ali promjene su važne za vas, kako ćete se vi osjećati. To može da bude nešto i malo, ali dolaze neke velike stvarno promjene kod vas. Jer vidimo, znate ovo ozdravljenje, kad vidimo ovu vodu kako se prosipa, kao da se preliva preko vas i nosi sve one brige sa vas, skida te brige sa vas. I ovdje kad osjećate se kao da polećete konačno, kaže dižete se sa zemlje i možete da završite taj neki ciklus, period vašeg života i da se osjećate slobodno da krenete prema nečemu što stvarno želite. Naravno, uvijek budete ponosni na sve svoje uspjehe.
Šta još ovdje stoji? Opet velika arkana, uporno izlaze. Ovdje je, zove se kao wise counselor, ali ovo je sveštenik karta. To je meni ovdje u ovom smislu blagoslov. Dolazi vam neki kao blagoslov. Nekad ova karta znači i kad imate dosta pitanja. Jer ova karta i ovaj sveštenik nosi kao po tradiciji, kao nosi neke odgovore, a i vezano je za, ne mislim na vjeru na religioznu, nego vjeru u sebe i u druge osobe oko vas. Ja sam to isto rekla i za zvijezdu, znači ponavljaju se neke poruke. Za vas moram odmah sad reći, znači, kao da ste izgubili neku vjeru u ljude, u narod oko vas ili neku grupu koja je bliža vama, kao da ste izgubili. I gledajući da je zvijezda tu pa svijet i ovaj sveštenik ovdje, znači to se, nešto se oporavlja, nešto se vraća, nešto se mijenja nabolje. Vidimo šta je ovdje. I ne brinite, sa ovom kartom uvijek je nekakva poruka, odgovori na vaša pitanja stižu ili na vaše dileme, nešto se rješava. Znači kao da imate neki blagoslov od višeg svijeta, od anđela. Još jedna velika arkana, car. Ja ću samo pomenuti njega za vas ovdje, jer ja jednu stvar kao prvo navešću, što mislim da je za vas ovdje jako važno, to da za većinu od vas, tako je bar moj osjećaj za vas ovdje, da sve što prolazite vi ovdje, vaše muke, da tako neki problemi, je to što se mnogi dosta upliću u vašu situaciju. To sam ja osjetila kad sam vidjela ovog sveštenika tu i ta pitanja koja vi imate. I dosta je to vezano za okolinu oko vas. A sa carom naravno uvijek je savjet da se treba, ograditi od drugih ljudi. Ne govorimo o tom osamljivanju. Jednostavno zacrtati neku liniju za druge gdje drugi ne treba da se miješaju. Jer ova karta ne govori o čvrstini karaktera, o čvrstini duše. Što god da gradite, znači morate da budete i čvrsti i organizovani i da logički razmišljate i da vi kažete ja sam ta koja upravlja ovom situacijom, mojim životom, ne samo situacijom, mojim životom. Ja imam tu moć da donesem odluku. Drugi ne treba donositi odluke za mene. Znači, ova karta vam je kao da vam kaže vrijeme je da vi uzmete neke stvari u svoje ruke. To je car. On neće dozvoliti drugima da donose neke važne odluke u njihovo ime. Znači, on ustaje, znači, mijenja stvari. Gleda šta da treba da se promijeni. Znači, on nije osoba koja sjedi i koja dozvoljava da joj se stvari dešavaju, nego je osoba koja je proaktivna. I, znači, oslanja se na neku strukturu i disciplinu, naravno koja nekad dolazi iz nas, znači ne od drugih. Ajde još jednu kartu, pa ću onda da krenem na drugi špil. Za sad mi ove karte, moram da kažem, sve nekako uopšte ne izgledaju, baš zato što je velika arkana. Kad imate karte ovako velike arkane, jer su one jesu dosta važne, ali su dosta puta šalju poruke koje su za vas kao ličnost važne. Moguće da je za neke vas ovo neka druga osoba, da kažem, tako sad da navedem, ne ispadne, pa ima li ovdje ko da se pojavljuje u ovom čitanju. Moguće da je car možda muška osoba u vašem životu, jer govori o muškoj energiji, neko ko je čvrst. Moguće je da će doći za neke od vas oporavka neke veze, pa zato što je sveštenik tu, znači doći će neka pitanja će se riješiti ili dobit ćete odgovor na neke pitanje i vidim da kažem za neke od vas to može da bude muškarac. Ali to nije bila prva misao koja je prošla kroz moju glavu, a ja to gledam kao poruke koje ja dobijem. Tako da za neke od vas to može da predstavlja, a vidjet ćemo mi ovdje s ovim kartama
kad budem ih vadila. Da li ovo može da bude neka osoba, a neka muškarac? Ja sebi kažem da car je jako snažna ličnost. Ali nekad on zna da previše kontroliše ako je okupiran ili okružen nekom negativnom energijom ili ako ima neke loše navike. Pa vidjet ćemo uglavnom. Kažemo, lijepa stvar. Vidim ja ovdje, moguće da je za neke od vas ovo želja da ozdravite neku vezu. Baš zato što vidimo neku tradiciju. Za neke od vas, kako govorimo o vezi, govorimo o braku, sveštenik, inače muška osoba tu, a vi ste na ovoj strani, znači moguće da vi razmišljate o osobi s kojom ste u jakoj vezi, da li je to partner, da li je bračni drug ili tako nešto, ali nešto je uglavnom važno. Ali za većinu od vas ja mislim da je ovo nešto, neki kao savjet za vas. Kako izaći kao prvo iz nekih vaših problema, tih osjećaja koji možda imate. Jer vam je karta zvijezde izašla kao prva. I meni to odmah se odnosi na neka vaša lična osjećanja. I naravno postoji uvijek razlog zašto ta, na primjer, bilo koja karta izađe prva. I treba obratiti pažnju na nju. Znači, dosta se ovdje radi o nekim vašim ličnim stvarima. Znači, ne vezano za neku drugu osobu u vašem životu, nego kako se vi trenutno osjećate sami. Ajde, uzet ću tebe. I ovdje vidimo 10 ovih novčića. To je ta želja za stabilnošću. Oko vas, u kući, finansijska sigurnost, familija, jednostavno mir i nekakva tišina u životu. To je ono, znači, sve što mi u životu želimo. Sad ću ovo kratiti ovdje. I govori ponovno o nekakvoj tradiciji. I interesantno mi je i ova karta sveštenika govori o tradiciji i ova tradicija. A naravno, car je tu da to gradi. Ajde vidimo što će biti tu. Jako važne karte za vas. Jako važno. Pogledaj da je zadnja karta 10 ovih novčića. I da za mene to znači stvarno velike neke promjene i za vas. Po pitanju sigurnosti u vašem životu, stabilnosti u vašem životu. 3 su karte, ajde vratit ću. Mislila sam da je jedna ispala, ali 3 su bile, pa sam ih vratila. Ajde da vidimo o čemu se ovdje radi. Šansa za nešto nam ovo je kao da ste dobili neku ponudu i ta ponuda vas kao neko donijela neko uzbuđenje. Da vidimo zašto je to tu. Moguće da je to ta i ponuda, da se nešto desilo vezano za ovu kartu, to nekog oporavka od nečega. Neka kao i zvijezda, kao želja da vam se ispunila, da je taj jedan štap donio to neko novo uzbuđenje koje je promijenilo neke stvari nabolje u vama lično. I kao da će vam taj osjećaj, govorim ovo za budućnost, da će vam ta ponuda, da će vam taj osjećaj da vam se snovi koje vi imate mogu ostvariti. I kao što sam rekla, da postoji svjetlo na kraju tunela, tih briga. Ajde mi šta je još vezano za taj jedan štap. Šta još ima vezano za taj štap? 6 čaša. To je nostalgija ili možda nešto vezano za prošlost. Da li se neko vraća iz vaše prošlosti. Znači 6 čaša. Nešto će vas asocirati za nešto iz prošlosti. Da vidimo. Zašto je 6 čaša tu? Neko ovdje nostalgičan. Neko se vraća iz prošlosti, vi imate neku ponudu. Ovdje je vitez novčića. Interesantno, znači ovo novčići su vam bili zadnja karta nakon svi ovi karti velike arkane. Znači neka uzbudljiva ponuda koja sam rekla da je vezana za
vašu želju, kao neko ispunjenje želja, vezano za prošlost, ovo je osoba kao da će da uđe ponovo u vaš život, mislim da se ova osoba vraća, jer je vezana za prošlost i ovaj put nudi nešto stabilno. Ajde da vidimo šta još ima. I ova osoba, za ovu osobu vas baš neke uzbudljive emocije veže. Baš zato da gledam ponovo taj jedan štap tu, kako ovaj vitez maršira prema tom štapu. Kao da ste ga vi privukli. Možda ste vi poslali neku poruku ili tako nešto. Da, on nosi ponudu. Ovo je paž novčića. Znači, vitez i paž uz njega kao pomoćnik neki, ali to je ta stabilna ponuda. I vi definitivno imate neku ponudu. Evo, sad su se već konačno počele pojavljivati te osobe koje ovdje nismo vidjeli. Ovo nekako sve bilo za vas. Tu dolazi neki promjena. Kao da su anđeli htjeli da kaže, jesu ne brini. Važno je da se vi malo smirite, da se vi malo oporavite. To je kao uvijek prva stvar za sve. Ako se želi privući nešto stabilno ili neka nova ljubav. Ali šta još stoji u ovom čitanju? Šta još vezano za viteza i paža? Još jedan paž. Ovo su neki veliki razgovori. Ova osoba kada bude došla, izvući ja kartu, da vidim kakvi su to razgovori u pitanju. Mada je ovo više za osobe s kojom ste imali neku prošlost. Pa ćemo da vidimo kakve će razgovori da budu. Uglavnom, vitez i dva paža ponude su tu. I stabilne i ozbiljne. Jer vidimo s ovim pažom mačeva, on je baš ozbiljan. Razgovori s njim su ozbiljni. Hajde vidimo šta još stoji. Ok. Ajde, 3 su ispada, nekako sve u 3 ispada. Ljubavnike imate ovdje. Biće razgovora o tome, ali bit će razgovora i o ovome što se desilo. Znači, neko je iz prošlosti. Definitivno se neko vraća iz prošlosti jer je ovih 10 mačeva nešto što se desilo. A ljubavnici se tu naravno da posjete da će se najvjerovatnije pričati o ljubavi, o nekim prošlim ljubavnim iskustvima, sjećanjima, neke veze vi imate. I naravno još jedan je vitez tu. Moguće da će razgovori biti vezane za neku drugu osobu. Nekog drugog viteza, mušku ili žensku. Evo, ovaj put je ta muška energija izašla. Ali dosta priče ovdje vidim. Odjednom prošlost ovdje i ovdje je prošlost, nešto dosta razgovora vezano za prošlost. Stavit ću ovu kartu ovdje, jer su se sve nagurale. A ja stavit ću za sada ove karte pa da izvadim ove orakle. Vama definitivno stoji neki razgovor, neke poruke, imate ova dva viteza. Jedan je možda će se oba pojaviti, ali ja mislim da je ovo samo jedan, ali da je ovo nešto vezano za prošlost, vezan je za ovu neku priču koju ćete vi imati. Da li je to njegova prošla energija? Jer znate ovaj vitez kako kad ta osobe, kad dođu u vaš život, ne ostaju dugo, nestabilni su. Pa je možda to, vidite ovdje kako su ispale, sve 3 su zajedno iskočile su. Kao da vi razgovarate, govorite o nekim bivšim memories. Stvari koje se već dešavale između vas, ljubavne stvari, emotivne stvari, neka sjećanje na neke povrede i na to ko je ova osoba ranije bila, sad je malo stabilnije, ali pogledajte kako nudi ove i novčiće i ovaj mač, to je znači neki ozbiljan razgovor tu. Da se neke stvari, možda je to vaš dio razgovora, a ovo je njihov. Ili mogu se i zamijeniti, nema veze. Hajde da vidimo toko razgovora kakve se riječi
mogu očekivati u toku razgovora. Ja sam već rekla, ako ste muškarac i ovo gledate, vi slobodno možete ili uzeti ove riječi da su to rekli vaše riječi nekoj osobi ili zamijenite pol ovih glasa u ovim kartima. Neću uzmati. Malene su karte. A hoću baš da izađe prava karta. Ajde da ima šta je prvo izrečeno. Osjećam prazninu kada nisi sa mnom. Jedan dio mene ostane sa tobom kad smo razdvojeni i to je bila prva karta u ovom špilu. Znači, počet ću ponovo. Osjećam prazninu kada nisi sa mnom. Jedan dio mene ostane sa tobom kada smo razdvojeni ili dok smo razdvojeni. Stavit ću tu kartu tu. Šta još? Dvije su mi ostale u ruci. Dobro, onda pročitat ću obje. Ova karta koju ću počitati vrlo je vezana za ovo. Što sam ja rekla, ovo je neko iz prošlosti, ovo je njihova energija iz prošlosti. Lako planem, takav sam u krvi i naravi. Pokušao sam se promijeniti, ali je teško ostaviti stare navike. Ponovno ću počitati, to je broj 24. Lako planem, takav sam u krvi i naravi. Pokušao sam se promijeniti, ali je teško ostaviti stare navike. To je znači nešto što se može očekivati oko razgovora. I još jedan. Osjećam nemir i raspada se svaki dio mene kada mi kažeš da smo završili. Osjećam nemir i raspada se svaki dio mene kad mi kažeš da smo završili. Ajde, još jedna karta. Možda će ih trebati kasnije koristiti, ali za sad. Broj 44, moj broj. Naše sredine nemaju razumijevanja za osobe kao što smo mi, niti situacije kao što je naša. Naše sredine nemaju razumijevanja za osobe kao što smo mi, niti situacije kao što je naša. To je znači nešto tako ti neki razgovori. Ajde još karte da izvučem. Ako ne znam sad da li vi želite više od ovih karti, jer ja imam 67 u ovom špilu. Znam da 4 možda za neke je malo. Ako treba na kraju ću ja izvući još, vidjet ćemo šta će još izaći u ovom špilu. Izvući ću još 3 tarot karte. Vidjeli smo da je bilo nekog razgovora. Znači, bilo je nekog razgovora vezano za prošlost, vezano za prošlu povredu i da je u pitanju neka osoba koja priznaje da je pravila greške, da je bila vatrena u krvi. Kako kaže, ja sam vatren u krvi i po naravi. Znači, priznaje. Ajde da vidimo još šta vezano za ovaj razgovor i ovu situaciju. Ponovo vam sveštenik se pojavljuje. Hierophant. Znači, nešto važno, vi ste, da ne ide sad ono, vi ste suđeni jedno za drugo, ali ovo karta je za mene često govori o tome, kao nekakav blagoslov, neki mir, neki odgovori. Možda za vas koji ste u braku, naravno, uvijek to može da, mislim,
tamo možda i ide kod, ako je brak u pitanju, na primjer, pa da ide na savjetovanje neko, ali ne znam da li tamo narod ide na bračno savjetovanje ako treba neki savjet. Nekad ta karta znači to. Sad za neke možda nešto je bilo sudski doneseno, jer ova karta predstavlja neke važne institucije u životu. Pa tako može da bude to. Da se ne mora da bude znači, samo razvod, za neke jeste, ali možda ova karta i znači osobe koje su nekad živjele zajedno, ipak i to je partnerstvo. Mislim, ne mora da je bilo nešto krunisano zvanično nekim brakom, ali to je brak i to je život zajednički. Znači, ovo pitanje je nešto važno, mislim, važna neka situacija za osobu kome pripada ovo čitanje. Šta je? Još nešto vezano za tog sveštenika ili papu tu. I moguće, ako je ovo osoba koja je došla da vas moli za oproštaj, jer znamo sa sveštenika se ide da se moli za oproštaj, pa je možda to, zato se 2 put pojavljuje tu, da će vam neko u toku razgovora ovo tražiti, pomilovanje ili da traži da popravite, mislim, vezu, tako da se izrazim. I 10 ponovo, ovdje ste imali 10 novčića, a ovdje je 10 čaša. Baš što sam rekla sad, kao da neko vas pita, moli vas za oproštaj. Jer neko me nedostaje ovo. Sjećate se, osjećam prazninu kada nisi sa mnom. Osjećam nemir i raspada se svaki dio mene kad mi kažeš da smo završili. I naravno, vezano to za sredinu. Nešto vezano za vas, vaša sredina nije to razumjela, ali interesantno mi je ovo da je zajedno, baš što sam rekla malo prije, da pošto imate sveštenika 2 puta u čitanju, da je ovu kartu sam odmah sad pomislila kad sam njega vidjela, da neko ovdje moli za neki oproštaj. Da se sve vrati ovako s ovih 10 čaša, gdje je sve lijepo, gdje ima duga, gdje je sreća i mir. Ajde još jednu kartu. Hoće biti kakvih savjeta. Raščišćete vi nešto. Nešto će se pomaći unaprijed. Jer kad imate ovaj jedan mač, nešto se presjeklo. Istina dolazi na vidjelo. Savjet moj vama je da sadržite istine. Ako ovo nešto vezano za prošlost i vas neko moli za oproštaj, da se vratite. Usjeću ja još jednu kartu, ali ova karta mi baš govori o tome da se nešto mora presjeći, završiti ili nešto mora izaći na vidjelo, jer ovo označava karta. Ovaj mač je meni kao mač koji drži karta pravde. Znači, mora pravedno, mora istinito, nešto izlazi na vidjelo. Ajde još jednu kartu. Vezano za taj jedan mač. Da li će biti pomirenja? Da li će biti pomirenja? Ne. Kraj. Ovdje vidim neki kraj. Ne sviđam se smijem, ali taj mač će bude sjeku istinu. Će da se sjeće nekoga. Neko ovdje, mislim, jedan od vas, neko ovdje nekog moli za nešto, a želi ovo nazad, a neko je za sad nije spreman. Neko nije spreman ove bolne trenutke da preboli, mislim da ih zaboravi. Znači, bol za nekoga je još tu. Neko ovdje nije spreman da pokrene nazad, da sve to, da pokrene nešto naprijed i da zaboravi ono što se desilo u prošlosti.
ostavit ću ovaj špil, sam pogledam šta je dole na dnu bilo, neko je umoran, neko nije spreman. Ovo je borac, jeste borac, ali ima tu neke tegobe, ovaj borac je prošao kroz dosta. Ova osoba je ovdje umorna. Možda i ne vjeruje ovim svim riječima, nešto je vam. Ja, snaga i jedna čaša, potrebno je to, ali ajde, nema veze za te karte. Uglavnom ovdje vidim nekoga u toku ovog razgovora da želi da im se nešto oprosti i neće im biti ovaj put oprošteno baš zbog toga što neko želi da priča o nečemu što ih je dosta boli. 10 mačeva tu, nešto je bilo baš teško. Ajde da izvučem još karti ovdje. Interesuje mi ovdje ove reči, mada to mogu biti i vaše reči. Ajde, vidjet ćemo. I ne znam više šta je u ovom špilu, kakve su poruke, pošto ih ima toliko dosta. Neke stvari i navike koje su me nekad kod tebe nervirale, sad mi nedostaju. Pokaži mi tu. Znači neke navike, možda vama to, ako vama to osoba to nešto govori, ili to možda vaša riječ, da vaša osoba ima neke navike na koje vi još niste spremni da oprostite. Što god da odlučim, ispašću kriv. Zato je bolje da ćutim i ne započinjem ništa. Možda ste opet ovo vi. Ali, znaš, da prevrnem poruku na našu stranu. Znači, što god da odlučim, na primjer, da vi ovu osobu vratite se nazad u svoj život, da im dozvolite nazad u vaš život, opet će se nešto desiti. Zato je bolje da ne započinjem ništa. Mislim, tako ispadne ta poruka. Ako je vi izgovarate, jer ovdje se u toj poruci uglavnom radi se o nekom osobi koja ne može da donese odluku. Baš zato što se, kao boji se, ispašće kriv, znači, ili će ispasti da je napravila grešku. Zato je bolje da ćutim i ne započinjem ništa. Znači, završetak, smrt tu. A ova karta je nešto vezana za neke stvari i navike koje su me nekad kod tebe nervirale, sad mi nedostaju, mada to može se gledati i da je još uvijek to tu. Mislim da te stvari i te navike se nisu još raščistile kod vas. Za vas postoji strah od tih nekih loših navika, ako su velike te loše navike. Ne govorim nekim malim navikama. Ajde još jednu kartu. Izvini za moju glupu odluku. Reagovao sam u ljutini, sad se kajem. Možeš li mi oprostiti? Vaš odgovor je ne. Znači, broj 2 i 1 i 2 su tu. Znači, izvini za moju glupu odluku ili šta god da su radili. Reagovao sam u ljutini, sad se kajem. Možeš li mi oprostiti? Dobro, dragi moji, nadam se da ste uživali u današnjem čitanju, da vam je prijalo ovo današnje čitanje. Ja vas uskoro vidim u narednom čitanju i hvala vam naravno što me pratite i vidimo se sljedeći put. Ćao!